na bel KUKI channel so nga zaw si na bon on pa tunin zong banui ka so chong la khom bu an ngai ki taw te Irelandและ Norway in Mail hasunga Palestine state happy na recognize building agol hanu chunga lungkim lovat sa nan Israel in gamtiani akona ambassador tenyo nung kauna anaita na hi Swedish government in Danka $7 billion Ukraine military kit hopin apiding in patsa na anaita bin hi Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu in Palestine gamsunga Gaza Strip monami pite galgi borkum na khat in kiel atho sa ove tiango na chu anok daw na American tiso khan interview bol na apong inahi Iranian lamkai lubo Ayatollah Ali Khamenei in University of Tehran mona thake sa Iran President Ibrahim Raisi long ople taw khom na kin analam kaisen ahi Russia ten Ukraine gamsunga korpameiwa kwalpi monho drone abuluna naneziun Ukraine hanglam gamsung phabema korpameiwa amuta povin ahi kumsom thumna segi a upa Pentagon le masanga British Royal Marine khat Hong Kong kopia thugu chinghi angu a na umpa chu bel al hado hizo athisan mudo anhi Tu nai chakhat chun KUKI zole meitei palai phapep Guwahati a tebra khat chunga chamna umna ding a ki hauna anane uve akiti thuso ki mudung zin hichi ki hauna chu All Manipur Christian Council in agon ahin ki hau khom na achun meitei le KUKI zone na makun palai gup chi in pan alai akiti na hi ki hauna a pan lahon New My News Network thuso a sa nawa hichi ki hauna chu Guwahati a lobari mun a Bosco Rich Out Guest House a anane u ahin ki hauna achun United Naga Council UNC Peace Committee zaunan Naga delegates nga chole more etamil ho akon palai nga zong apang e akiti na hi meeting chu session thum a hopken uwa Manipur boina thu a chamna omdo theina ding a ki ho u hidan thu so chun ata lang in a hi hichi ki ho chu achi san sim thum May 2023 a boina hong ki patna pat chamna umdo na ding alang to gela taw ko ma ki ho na ama sa penzong a hinalize a hi hichi ki ho na KUKI zolama kon panla ho chu koi a hidan u thu su a hang phong in min pha hi povin a hi alang khan awang se ta khat chu kum khat wa KUKI zonam mi te chunga phatlo lova gal ikibol khum uwa themon nei lo nunga agul hang minu mi pa chapang sel mi mol ho ki san dit nan lova sunpi ne sanul zahin hola api hinu u kum khat war se zo azong chorti nei lova su mangding ai guzing na lai u a hilolam ta ango ana zo sile themon zo se chan I hinu u zing azong lam kai lubu impi CSO chole mi pite het na beza chamna thu ki sei ki ti hi bangse ta la deimo ta hidan au thei mi pi zo se lungthim tong kha khat chu a hi chamna ki ti chu mi pi zo se de sa pen a hin din mun hi chan a hi ta zeng nung a alam do beza chamna ki ti chu panna be a hi tia sei zong om da pon a hi Government of Manipur in the Hindu editorial lamb excuse on Manipur and ethnic conflict donbut na a thu asai chu KUKI zo cha te su min sit ding le kinil na ding point pata sim do a Manipur a KUKI zo cha te thagam na to hi mi pi het dinga sel mang ding a na to ki chi pi ki ko a hi tin KUKI INPI ngo na anei un a hi KUKI INPI to pon in gamsung vai hom and Biren Singh la samna apong do go ki holovin Gamsung a chamna omna ting a neutral observers a umlova lamka hinadol a panmun tha la a Manipur government in KUKI zo cha te chung a anna to alungel ho social na angai cha 18 asai e hichi DIPR press release chu zole nar ke pa thu a thu ki zi atam zain koiman officer in anoya soy akainum pon a hi ati thupon in KUKI zo cha te chan baule nam min su min sit ding go a athu sei ho KUKI INPI in donbut na himbot in hi Manipur a boina din mun hi khamga zo hitan chamna hung kile tai ti a claim himbol uchu KUKI INPI in KUKI zo cha te min in thina tu za KUKI hal hazat min pha pom in gamsunga chamna hi gamla ta a nala a hi tin donbut na ane in hi government in gamsung annam zo sibit na ding in lamchom chom a angai cha dungzoi in ven bitna ki pizing etia claim himbol chu
KUKI INPI in Meitei CM Biren Vai Hom Nanoi a State Government in Sydney lang nei te in Meitei te de sa tum in vai a hom in phat lem changzo sia KUKI zo te buludik in Meitei gargu board pialle arambai tingor Meitei lipun le UNLF ho amang chajing e tin don put na anei un hi State in zat te ni ki ka a Sydney lang nei na ho umlo a vai hom na in government in vetlom te in vai a hom me tia ngo na chu KUKI INPI in Chief Minister N Biren Singh vai hop na noi a Sydney lang nei na ta a na to na nei ho phabem amin pha in hi ho la chun May hey SDPO pa chunga NIA charsit chi a Manipur police on Meitei militants ho bit ta a parlor mun a KUKI zo cha te bulu a ki thopin ho amin pha un don but na nei in a hi gamsunga za le nam ho ki ka ke ho chamna ding in pan akela jing e ti thu a KUKI INPI in chamna thaina ding in KUKI zo cha te dinga Union Territory with Legislature noya atuma ke vai hom na khat ngai cha hi tin adon but un hi dan kal a gampam mi asang asim a hung ke tol lutna ho zakol som ko la gup kisim no e ti thu a KUKI INPI in 1990s lai a ukro la tamenglong a kon boina ji a KUKI zo cha te hung ki chon lu hi amin pha in hi chi hi KUKI zo cha te bulabal nei longo na ki nei hol a khat hi tin asai e illegal immigrants ango na thu a KUKI INPI in hichuhi Chief Minister in Azau Saila akhat hi tin asai in ipidinga Chief Minister in KUKI zo chate Indian mi hina kichi ta nei te hi dan kal a gam sunga hunglut a ngo na anei jing hamti don pu na pum in do na za chom jong ata lang in hi kamjong a illegal immigrants sanga le zalila somga le segi mat do a hi tia claim ki bol thu a KUKI INPI in Chief Minister in di lauta asai do hibove mi sanga le zalila somga le segi la a sang thumne zage le somgup le gup hi tribe chum chum mi hibovin data hi KUKI zo chate tanading a ahinsa hi tin don but na nei un hi 1962 le 1988 kum a immigrants mi tamta ahunglut ati hi KUKI INPI in sim thu zo ki pat thu a hi tin adom but ni hi 1972 kuma MLA hole KUKI tamta hunglut asai na a KUKI INPI in 1967 a Territorial Legislative Assembly election a KUKI cha te lo hindan le 1972 kuma tribal seat 55.55% hiza itidan a 1967 a tribal seat 31.57% ahung hisu ham tin do na ane in hi kani lei lo thu a KUKI INPI in adon bun na a Chief Minister in zat tang hon atau pha naw gam sunga kani lei gam len ta ki vat ha ho amin pha pon KUKI zo cha te bo target abol 18 asai e hi chu he phai cham gam a Meitei truck lord hon KUKI zo cha te alung la ova na to gim ta to sa ova amma hon asum tung tam ta ta kila o hidan in asai in hi en Biren Singh in tu nung tu ban le thuso di lo ho su thang talau te in timna anei un KUKI zo cha te tho gan thaine hi state government in atasona ki bol ahin hi hi India government in akin thailam pen a ahin vetla a adi lo chunga got na pi ding adai dan aphong in a hi KUKI zo cha ten chamna le bit na ki mu taka a galsat ki zom jing ding ki veng zom jing ding a hi tin asai e India nu ya chamta a chanding dol chanbo aki mu taka a KUKI INPI Manipur in galsat azom jing ding u hidan asai in a hi Government of India in KUKI zo cha te hing a Union Territory with Legislative pe do bozong hin kum ko a chamna asem thaiding a hitin KUKI INPI Manipur Secretary Information and Publicity Zang Haulun Haukip Mina Thupunchun asai in a hi KUKI National Army Burma Kenebi Kaderli Myanmar Gamsunga Tamu Subdivision Second Division a Tezang le tungcho ko ki ka a embo sa tozi uvin anamolim tawe ginchal ta thulut ki mudung zoi in KUKI nam se li ho hi garinia wa ki po hi ve embos bol hon bom ase khum uwa chuzowa adallut uwa na tha u hi hichi thil so hi mo pon nei ho a kon thulut ki mudung zoi zin Manipur Valley Base Juzi Group ya lele phisothi Junta Army ho to pangho militia ho ki thokom a KNB kadar ho chu embos anabol u hi het thai kha chu PDF KNB le KIA Combined Force hon Mutant Army Camp
anabulu uva kon junta army le kiloi khompi SNA pisoti le MVBIZS hochu tezang kuki hukom menta army kem a anazam lut ohive chule hichitoi hlona chu hichimun to kenai cha a kuki ho kichat tizana anagal zam u ahin hichi kala chun tezang hukom anapansa kene bi hochu meitei thingnoi hon anabulu na uva golhang le gilmang in hin ko anachan hitai chule tu tha anam sepei kene bi thina to hohin tezang hukom a apansa na uva pat tungcho ko anazot na uva thil so hidan thu himpe pa chun asai in hi hichi embos a hin ko analim ho chu hile daner thangtin len ho kip tamu mangmin thang kip gen tezang lumin thang ho kip warpabong ho chin pau kip gen tezang ahive het thai khat chu achi sani ho azong warpabong ko sunga kun junta le akiloi pi hon kuki mi nga anapui do hozong tu chana again lam ki henai lo ahi athi ho hi phaile myanmar a vi hi tiu ahi dunia di in thuso hi chan in akichai ta thuso tha imu ki ka ovin na bon un mang phal chebe